ugomba kwakira iri sezerano ry'ubudahangagwa, iri sezerano ry'ubutabazi, reka nkwigirire inama. Icyambere, garuka ku Mukama uhebe igicumuro. Igicumuro icyo ari cyo cyose gicumita umutima wawe. Igicumuro icyo ari cyo cyose gishira uruzitiro, gishira amawa, gishira amatovu, gishira imigunguma ahari ukuri kw'amasezerano yawe. Ushobora kuba uri mu rukundo, ukaba uri mu gicumuro, ukazonanizwa n'urwo rukundo ntihagire icyo ruzokumarira. Ushobora kuba uri mu rukundo ugatanga kimwe muri 10. Ushobora kuba uri mu rukundo ukagira utwigoro. Mugaba hari igicumuro mu mutima ukenyereyeko, ukanagikenyera kuvuga ngo Imana ngo irazi intege nke zaje, Imana n'izi intege nke zawe. Imana iza amahitamo yaguhaye izikuru umuntu udasanzwe, yatswe kukunganya nayo, niko Zaburi ivuga, niko Dawudi yavuze, na Kristo yarabibwiye Abayuda. Bisigura yuko Kristo nawe yoba yarihenze, ko aravuze ngo muzokora nk'ibyo nakora ndetse mukore n'ibisumbirije. Kandi kimwe mu byo yakoze arimo kudacumura. Gwana n'ukugwanya icyaha n'imengamiro yacu. Hari sazi nzikuduma ko mwisi y'umugu hagaragara nk'umunyecangiro kubera inyifato zawe, imvugo zawe, inyambaro zawe, inyicaro zawe. Hari icangiro mugisha utazonyaza mu kigirenge cyawe kubera iki ugufata ibintu byose minenegwe. Namugomba kugaragara nk'ingiranuke kiranuka. Ubundi abapagani baraca batwaye ikirere, abapagani baraca batwaye ubuzima. Namugomba gutabara urugo rwawe kiranuka. Nugakiranuka kuko umugabo wakiranutse, reka gukiranuka kuko umugore wawe kuba. Hari gihe bizongonga ko nagusuzugura mugabo wo kuba Imana kandi ugashimira Imana yamuremye kuko afite ishusho kandi nirava ku ntebe y'imbabazi. Bitaruka ibyo ukora byose ushobora kukwatsi k'umunani kutakuzabyaza umusaruro akaba ariko kukubyaza umusaruro. So icyambere wowe ugomba kubutabazi bw'Imana bakuri wowe. Garuka ku Mukama, nawe Mukama yiteguriye kugarukira ubuzima bwawe, agukure kwigisuzuguro cy'ubwoko bwose. Uhebe igicumuro, Imana nayo gutabare ku byacumita amaranga mutima yawe, bikagutuma wa mutunuye cyangwa wa muriko urateterwa. Izo tezi rimwe nuziharure uheze wature umugwiza ku buzima bwawe. Icyakabi, niwige kwambaza imbona nkubona Imana, ugabanye ibibabaza Imana. Nambutunzi kibabaza Imana, nambutunzi gisuzuguza itegeko ry'Imana. Imana izi impamvu bikora, irazi kuvyirengagiza ubizi cyangwa utabizi. Iraza gatima gatuma wambara uko, iraza gatima gatuma uvuga uko, iraza gatima gatuma ugenda uko, iraza gatima gatuma ugira ishari, iraza gatima gatuma ugira inzigo, iraza gatima gatuma ugira ishari, iraza gatima gatuma ugira ubwibone, iraza gatima gatuma uhohotera mugenzi wawe, iraza gatima gatuma urya ibituriro, iraza gatima gatuma ukomisiona. Burera mwarafashe ibwabwe ubusuma muvuga ngo n'umwuga wo gukomisiona ubu. Yo diploma wa yawe ndaso yaguhaye umupfumo, yo diploma wa yawe nanyako senge yaguhaye umukoshi. Nambuka misiona utanga ikori muri leta, nambutanga ikori muri leta iti okay ufise itaka kiri yuvango mume kabiri kagwija ngwingungwa yuzopanga ngwe yuva mware parisare shaka umuriyoni nawe ushaka uwundi muriyoni winjake kukera kumugisha wabizokwanikira. Garuka wambaza Imana imbona nkubone, mwambariza Imana kure yayo kubera iki. Uwa musazi kwa bibiri tubwira ngo tuzowamburirwa ko umwambaro w'ikiganda. Uwa musazi kwa mbona bibiri tubwira ngo tuzowamburirwa ko agashinyaguro. Uwa musazi kwa mbona bibiri tubwira ngo tuzowamburirwa ko icangira. Uwa musazi kwa mbona bibiri tubwira ngo tuzotubukurura umukanda wavuye. Ubu tubitse nkande. Ico cangira ugikura, ico gisuzugura ugikura, gwa guhindagura kubikura. Ingo wambaza Imana imbona nkubona ububasha bwayo yabuteretse muri wowe ku bwa mutima wayo yakorera muri twebwe. Ahari umwijima hakaza umuco, hatari ubuzima hakawuzima, amagufa yumye agasubizwa ubuzima. Muri kugendera mu bisokuru bibi, muri kugendera mu bicaniro bibateza akavuyo k'ubuzima, ariko nimukeneye gukuraho na kimwe muri ndyarya. Nuryarya Imana uzoburyaganije ubuzima bwawe. Imana ifite yigaze gukora akantu ndagasabira uza tuwiteka nawe umeze ukuntu. Ibwira Musa ngo Musa abantu bose ndabica undabakureho bose ndagusigaza urumwe. Niyamubwira ngo ndagutwara Imediyani
kwa sobu kwa yatiro nongere ngushingire ziporo niyamubwiye ati nzogenda mama garagira ishona yazagira ibintu no yarazi ko bari mu kabuto kande ka Kayini yarazi ko bari mu kabuto kande kabayimereke mayavuze ngo ndakugwiza ububasha bwayo ni mu bwakire bukorere muri ibyo mukene mwana w'umukobwa umwe yavuze ati Uwiteka mwanuzi yambwiye ko atamugabo wandemeye namba arapfuye nimba waramwibagiye nimba wagize ntibindaba we na mugabo ukene ndazanye iki kivu kubera Adamu ni wamugishije inama gihe waje kuzana Eva na Eva ni wamugishije inama nanje ko wabumbabumbye Eva mbumbabumbira umugabo munzanire uko wabumbabumbye Adamu mbumbabumbira umugabo munzanire kwa mbabumbye Adamu Eva umbumbabumbire umugore munzanire no